mata. Kalian ngapa kan beru ka mana ke pan ko pati-ati na ribo ko anak kina nusasa mole. Ngapa nu pati-ati akam mah? Seh. Iya katalun rupa mina ketanjana talung apa. Nabi ngapa muasai pamarisin na beden dongo nasi diki-diki kadang-kadang mitunjina di kapipinu amalasi kata ucati tena nu pasanangempo. Pipina ngapa dito lah? Ala cadi-cadi ka magumbangan diku apakah alu tu kamabarani kamono kalona ke porawai pungkun. Oh, malek kwe. Ala ka punna suro ki bayi na ke tua baji kido ko na ka punna takaro pungkun naman nalap suja sapia. Ang ngabe pungkun. Kipas ah. Malayang ko sapi. Manta ko siri. Iya kala mo sumisa pilong po na puta mita na wala na sura ba ina min kasala panganana. Ala ka po na sura ko ba ina to badi ki anana kagasing ilaro na kere pakila pa na suwang. Kajede anjo puna ni anak na dito lah. Kamana jede puna? Ala ka ba jito je puna janda din to je. Din na je. Ala puna ruwa ja anana ka sere ni rende sere na papini sompo. Iya. Ala na keteri tu jana ritu ni mana nana na ngarang di dito la tanpa paluang kopi. Tiada ni paru pangain na dito lah. Bahaya teh bahaya pa rin. Iya kada gi pale-paleso kan nakkeleno je ko paleso mimantongi. Ala ka pangain tanak kala ko boli giribala kate jadi ngairu jan dia. Ala ni ne mga balo ali ka ba balada ya pamay siya peduru. Membela dari. Ala ka di kwese matao ko radyo nga di bunta la pabengo-bengo ala montonya na kita barat rigan tiraku. Ala iti mo na mga pahingan rakyat ko kalaw nililian na bin malasaro no nyos sede. Naliliam mi kada apa mi? Naliliam itu balak na. Anda kalang panraminya magucini takumbung isuak na pamotere na kucini bapas sangimpe ori dongkon. Ang ngape dito lah. Picture ka masih bos. Natalaga piyok dongko na. Alla ka kukia bisa kanatan di kumaku kapete sa ile kamala kibara nga le sambara luluna. Malakam. Alla katea iji bara nu katea iji gincunu pacenu tonji kurangi le beriolo. Betul pacen nompo. To jinta upacin limin kapacin mimantong inak kapacin kapacin tenatonja. Kabanta kate pacen itu lah. Gimana ko kan relari. Oh. Alla ka punate itakam magale kanana bori belaya kutara topi na ke topi kuna gupasapu. Alla ka para gondro kini para pakalia madi kasana cucu na kusar ini pasar pamaita. Yo angodo ki. Kamu mantori. Alla ka putirang nga machina ko pa impadong ko kang ariwala ko talang apa sa Marakay tahu tiya. Betul. Nakanano sa pantaya sudah. Ini kamera Marakay tau te. Ala kata pada sana ke punate galet puna manu ya te ikaw patandi na marota sa inyawa ko ngapa ka gugar ka manuta sungi sari ka makapuna deto la katute na butewet na. Deto lah masih jomblo. Yang korotas kinyawano. Niya to niya nakita uwiron di mikari balang na to niya meron na kiyang kuta na itante na. Nga pa na terlibas yung tante ya? Kasaan niya kamate yung mano matito ka pa no? Oh, tante. Ala nga ruto niya minya may tanta na pepe se urusuna na urangin na kitante na leveriyono.
na ito. Muta langar talapa si nyawa na kabor. Ibela na palangkar si Kini. Tena na video call ka dito la. Tenang iseng HP na. Tenang iseng HP. Na. Bayi negara tuh senang ngaruh kan. Ane ka baca memang pembaca anun di nasare ang ko na nataba ko na iran na ko bikaca api. Ngene mako. Tata mami. Teh ran repo di dia iya. Kania kaca bilang ngaruh niya tali tasungnya nya kapakobina na ada juga mi pacarnya. Jujur nah. Pasti mi. Allah bagaimana bisa jadi kayak ibumu tidak mau nah bilang tetemu tidak suka sama saya. Urus lagi barang bantah itu lah. Apa-apain. Nakana tea ndi kuma kania ki papi ka tun nakakanda si te papel ke la ratea an Nyaman nai. ande kamana ke langan retanya bela pakat ya mi bija kasana nyaman nandi puna tuli kurangi Ahai. ande ka puna kun kuruntuku nawana ku pela ki pon cina ku kun rapa-rapa Nan rapa-rapa kam makarai. wah sedih kayaknya nakama. Lela kusong ikan rai kumat narunan jadi mata aku kurang itu nanak ke bayu aku riolo. Ala ka bayu ama kira dengan di mana nasi ampe to jadi apa pakule napa amali kakana kale baki ku pas ni kate ayam aku apa pakam aku tu ko di nasi gele. Yo. Ya. Iya.